Aga jingle kai perlok hapdeng ke South Korea bersya ia ke Colombia. Aba pai syakani ke jingle kai ke South Korea kala yo ben khi jar ningkong tang haga minute ke bashpeu lengbau son. Bat shwa ben kut ka kela step sa isin son nu la yo biang ben tap ia ke gol ke ba a nak benta ke South Korea kata haga minute ke ba South Peusan plus R. Bat hadu bukut ke kela step ke South Korea kala tam da R lanot bersya ia ke Colombia. Henry tang Maria sedang ke kelamit kata ke minit ke basau Pynliem ke Colombia ke leo bentep ya ke gol ke beningkong lengba ujem Rodriguez. Batang hadin lai minit kata ke minit ke basau Pynliem ke Colombia ke leo biang bentep ya ke gol penyakai lengba u Rescal. Pada hadu bukut ke jingelekai baru artli kenhun kiyo mar ar gol. Haga jingelekai yakni rung Eurocup ar hajar ar Peusau ke bahab haga grup E ke Czech Republic Persia ya ke Poland. Aba pai syakani ke jingelekai ke Czech Republic kala yo bet ben khijar ningkong tang haki lai Peusan second lengba u Ladislav Grexi. Bad haga minit ke balai ke Czech Republic kala yo ben tap ya gol ke ba art lengba u Thomas. Bad hadu bukut ke kela step ke Czech Republic kala tam da lai lanot. Bad haga kela minit kata haga minit ke bah riu Peusau ke Czech Republic kala yo biang ben tap ya ke gol ke balai lengba u Costa. Bad shwa ben kut ke jingelekai ke Poland kala yo ben tap ya ke Shigol Lengbau Simanski. Bad hadu bukut ke jingelekai ke Czech Republic kalala ban Pynliem ya ke Poland dan lai lakawai. Haga jingelekai ke bahap haga grup F ke Sweden Persia ya ke Belgium. Aba pai syakani ke jingelekai ke Belgium kala yo ban khijar ningkong haga minit ke balai Peusan Lengbau Lukaku. Bad hadu bukut ke kela step ke Belgium kala tam dai wei lanat. Bad haga kela minit kata ke minit ke basau Pynliem sa isin Lukaku la yo biang ban tap ya ke gol ke ba ar nak benta ke Belgium. Bad haga minit ke ba prau peu ar Lukaku la yo ban tap ya ke gol hat-trick ke jong u haga ni ke jingelekai. Bad udai player ba ar ban yo tap hat-trick haga jingelekai yakni rung Eurocom ar hajar ar Peusau mentau snem. Bad leng bagini ki lai gol jong Lukaku ke Belgium galala ban Pynliem ya ke Sweden dan lai lanon. Agway pat ke jingelekai ke bahap haga grup B bat kadai ke jingelekai ke bakham shongshit hapringkan Netherlands Persia ya ke France. Apa pai syakani ke jingelekai ke France kala yo pat ben khijar ningkong tang haga minit ke ba ar lengbau Griezmann bat ya ke bol era penbu dau Mbappe. Bat haga minit ke ba pra ke France kala yo biang ban tap ya ke gol ke ba ar lengbau Jayot. Ubdai ru defenders jong ke France. Bad haga minit ke ba ar peway ke France kala yo ben tap ya gol ke balai lengba u Mbappe. Bad hadu bukut ke kela step ke France kala haga kela min ke jingelekai ke long marai ke jubor Henry Shah ben kut ke jingelekai ke France kala yo ben tap ya ke gol ke basau lengba u Mbappe kata ke minit ke ba pra peu pra. Bad hadu bukut ke jingelekai ke France kala job sok da saulanot Persia ya ke Netherlands.